Nekada je malo potrebno da zapravo postigneš jako puno. Dokaz tomu je epicentar kuhanja, zajednička akcija Fast Fooda Lili, udruženja obrtnika Petrinja, Glina i Topusko, te natjecateljica kulinarskog šoa Masterchef Lucije Davidović i Maja Jalšovec. Na drugu obljetnicu razornog potresa koji je pogodio naše područje, odlučili su svoje sugrađane počastiti domaćim germ knedlama te kuhanim vinom. Kako je došlo do realizacije jedne ovakve ideje, ispričala nam je sama Lucija Davidović. Do ove fantastične ideje zapravo je došlo od strane našeg Lilija i dobrih ljudi koji žive u ovom gradu, tako da zapravo pri samom pozivu sam odmah rekla da, nije bilo previše razmišljanja. Nazvala sam Maju, Maja je to naravno prihvatila obje ručke, tako da evo, baš mi je drago što je ovako velik odaziv i što smo uspjeli napraviti što smo zamislili. Ova obljetnica potresa u biti svake godine budi neke posebne osjećaje. Meni još najviše zato što evo dijelimo knedle na mjestu gdje ja živim zapravo, tako da uvijek nekakve strašno velike emocije budi, ali danas nekako i ne tugu, valjda baš zato što toliko ljudi ima i toliko su ljudi željni svega i druženja, tako da danas je ok, današnji dan je ok. Moja poruka Petrincima bi bila zapravo ona koju ja živim stalno, samo da se ne daju, da guraju napred koliko god nas možda netko nekada vuče unatrag, moramo ići 2 koraka unapred da bi uspjeli nešto što smo zamislili, tako da samo hrabro koračat nazad i bit će sve ok. Germ knedle su danas u principu zato što sam ja najpoznatija po toj slastici, a s druge strane to je nekako sezonalno jelo sad baš vezano za ovo vrijeme, tako da je to bila idealna prilika da evo pokažemo nešto što smo naučili i nešto u čemu smo dobri naravno. Lucijina prijateljica Maja Jalšovec ističe kako se vrlo rado odazvala cijeloj akciji. Odazvala sam se jer me kolegica prijateljica iz šoa pozvala da sudjelujem, pošto je ona iz Petrinje, i čim mi je rekla sam da. I došla sam ovdje prvi put i ja baš sam sretna. Mislim, grad grozno izgleda nažalost i baš sam bila tužna. Ali je lijepo vidjeti ovoliko ljudi, da su se ljudi odazvali i da ipak ima i djece i mladih i svih. Vlasnik Fast Fooda Lili, Lirindon Nuhi, emotivno nam je ispričao kako nije mogao niti sanjati da će se okupiti ovako veliki broj sugrađana. Htjeli smo građane razveseliti, ko što vidite uspjeli smo, jer da malo skrenemo temu s ovog lošega. I razmišljali smo kako ćemo, šta ćemo i pala nam je ideja naša susjeda Lucija i nekako smo došli do broja, stupili u kontakt i u jednom danu je to sve planulo, buknulo na sve strane. I ja sam prvo oduševljen, ovo niko nije mogu očekivati. Vidite i sami da smo sretni svi. Cijelu akciju podržalo je udruženje obrtnika Petrinja, Glina i Topusko, koji su donirali više od 150 litara vina. Pa obrtnici se uvijek pridruže akciji kad je akcija hvale vrijedna, kad je bitna za naše građane, a Lili je, znači gospodin Lirindon Nuhi, on je naš član udruženja obrtnika Petrinja i mi smo Petrinja, Glina, Topusko i mi smo odlučili da ćemo podržati njegovu ideju i da ćemo mu pomoći. Naravno, on financira izradu germ knedli, odnosno on financira materijal za germ knedle i da mu trošak ne bude toliko velik, mi smo se odlučili da doniramo vino, jer to je onako prigodno uz germ knedle. Cijela ekipa još dan prije počela je s pripremanjem ovog specijaliteta austrijske i bavarske kuhinje koji je posebno popularan zimi. Sveukupno pripremili su više od 330 germ knedli koje su besplatno podijelili sugrađanima zajedno s kuhanim vinom.